Muntin gamtina Kukite hozo se na bon chawin jingka pha olha December ni simli wa chani Wednesday ni khuin jong jingka thu so ngai ki hite thu so ngai tau hite milong Rongmei CSO RNPO hon emergency consultative meeting coding gota win tula Rongmei hosunga boina an hlung ho chungchang thu ho a keu khom na nei ding agod o hi chuchi meeting chu olha December ni sim ko ni khule None district longsai chingkai kaigwang kusunga community hall mona chi hlading hitai Rongmei CSO ho RNCM hole ZU ZB ZSUM ZYF RNLPM RLP NFVAA KAVAC VCLA NCYO chule Chiru Tribe Union lamkai ho chukile Sungpi district le Kangui district hup sunga Rongmei khusung house ho kiloi khom na chule Tamenglong district sunga ko na village council lamkai ho chule hobung lamkai ho zo sin jong chuchi keu khom na chupan ala ding o hi Government of Manipur Home Department in Janhi olha December ni sim thum ni khochun mipi ho hinga nge na lekha khat an so da win State government in Government gari ho MSD bus ho mipi ho pole dinga lhaisah padinga go nak thu ho na phongdo tawin chuchi public transport ho cho olha ni simli tuni ko ki pat hlai pat sa hiding in thu phon an boluvi Manipur State government in public transport MSD bus ho avela sol dinga go naw lampi ho cho Imphal Kangui Senapati le Senapati Kangui Imphal chule Imphal Bisnupur Songpi lamka le Songpi lamka Bisnupur le Imphal lampia lhaisah adinga god o hi chuchi public transport MSD bus ho cho security hingsera ven bitna kipiding hidanin jong Manipur State government in aphong do win chule mipi ho hasan ho su thlapna dinga Manipur State government in avela government gari MSD bus ho lhaipat sa adinga god hidanin jong aphong do vi chule Manipur State government in seinawa koitobang chuchi MSD gari ho lhaisah ading ki go ho suboya chule bus ato ho passenger ho suboi ding go ho cho government in atato agot na kipiding hitin gi na boltaw vi Biren singin galetul ki patnung thlatam ta zonung chun Imphal ki pat sungpi lamka hlungding MSD bus khat an lhaisah in passenger mi khat bo Imphal kun ahin po vin chuchi passenger pa cho security force on phogak chaw I khai kiti namun Bisnupur le Sungpi district boundary a an kumsa atawin aban an solut beta alawu an hin Chief Minister Biren Singh government to gunchu chuchi phalai chun an alohing zo tapon tu chungin atha ben Manipur State government ato gun ho flop an chisa an rolling lo chu ahin bolkit win Manipur State government hon ato gun ho a khungbe ho chu Kukite in a video himai tanti Biren Singh lamkai na Manipur State government in MSD bus lhaisah ading togon asimuhin thilpha sanga thilsi ehin thlut kha ading galetul ehin khosit be sa ading hi mi ho tizat na khat hitai chuchi Manipur State government ho togon dodal na in Kangui district sunga Kukise so hon nidan somli legit sung total shutdown an phongdo tawvi chulezan hi olha December ni sim thum ni khochun Biren Singh government in apat na dingin MSD bus so Senapati chan lhaisah ading an god ji uchun gamgi pai muna ta chanu hon tomun kiphin an boluvin Biren Singh noya BJP government to gon ho chu an dodalo vi chuchi to gon dodal na Kukise so hon Kangui district hup sunga total shutdown aphun do chu zan thla zan khanga chu an kipan hitan chule jing ni khu zan khang kim chan chi hlading hi Manipur State government in gamsunga dalemul ho law and order akivel hain thuboi labui ho akivet ha nungin security force ho tojong kyoto na akinei nunga bus service ho pading ki go hitin phongdo win state government in atupi pen hi adang hi pon gamsunga chamnalamu na omtan government bus service ho jong phatin capital city Imphal ki patni district headquarters chum ho a lhaisah hi tai ti hi podo ding agod hidanin jong ki seyin galetul hi ama honop na taa chamna bolding agodo hidan jong akilangetin thuso ki muchun phongdo e Kangui district sunga total shutdown sung sia
dukan ho le kai thang ho zo si sumkol veinamun ho zo si zong ki kha dingin Kukite so hon thupon an boluvi ahin la school chapang hon thim vetna ani lai ta hi zin school ho le college so hon na dingin Kukite so hon phalna an piovin ahin la gari khat jing sa zong thlai thelo hil ding hitin aga cha khe taw vi Izemtia Manipur State Government in nidan som li legit sung total shutdown ki bol sunga ato agun ho athupi ho akinung lado lova withdraw abo lova hile thilelo po gari ho commercial gari ho ki lhaisah loading hitaitin Kukite so hon gina bol taw vi Manipur State Government to agun ho dodal na a kangui so hon total shutdown aphun do uchun avet sa chu hile Manipur State Government in ama ho nop na ta a chamna phun khumding agu chu thil hi theilo hil khat a hi dan chu het sa naw khat a hi tin aphung do win chule gamkai sunga boin ho su thlap na dinga mi pi ho dei dan le ngai dan angai tha ma sat diu ngai hi tin zong Kukite so hon a het sa taw vi Kangui district sunga apet ta state government thu su ho do dal na a kiphin ho bol na dinga thupon abolova total shutdown aphun do jing wang chun Southern Kukilen Songpi district sunga kunin chuchi state government ho to ogon do dal na in selesa ema chaum hi la ye gale tolum ta lo hil khoba mi hon igel jing lai ta o igin chat pha lo lai ta o vin mei thlei thingnoi mi hon Kukite chunga agal bolo an zom jing vin zribam gamkai sunga zairon khusung cho olthani simthum zanthla nidan guble minute som level chun mei thlei thingnoi mi arambai tingol hon an bulu kirvin Zairon khusunga in apam nung pen chu anhal hataw vi meitei terrorist arambai tingol hon Zairon khusunga in ahal ha ucho pu David khuzol chen in hi arambai tingol hon in ahal ucho hunga ho village volunteer hon amu do phat ovin single barrel ho in arambai tingol ho namun chu agal ka bu vin hi le Zairon khusung veng bitinga Assam rifle hon an zada ovin ke hon gadel lunaw winge na TP ovin Mei thei thingnoi mi hong kun lut namun lang chu Assam rifle son bulletproof gari Kesper gari mangchan an delud vin a hi le mei thei thingnoi mi ho na zam mang taw vi Zairon khusunga CRPF ho anum sa hiu vin CRPF ho lai chun meitei terrorist son Zairon khusunga in som le sagi an hal thaw vin nu zo sang ki mar mel sitain an that vi a hin la Assam rifle so Zairon khusunga nung vin Mei thei hon Zairon khusunga in khat beb anal ham ham vi Zairon house pu zong hi nidang phat danga mei thei ho to kyo thei ta jiang hidanin zong ki sein ahin la mei thei hon a khusungu a hal hla pi nungu vin ama pa zong khang do hidadanin zong ki sei Manipur State Chief Minister Biren Govt BJP government in Imphal phai chamsung boina zia internet an khau cho ni somle ku thingtan Zani olha December ni simthum ni khu chandinga internet an khau cho state government in ni sunga dingin an su sau be kit tawin dingni khu olha December ni simnga ni thlalam ni dan nga le minute som lenga chan internet an kha kit tawin ahin su sau be te diwa gin mo hi NIS Special Court Imphal Manipura ko na NIS case git cho NIS Special Court goti muna transfer abol nungwin meite terrorist arambai tingo lamkai pa korongan ba khuman zong akimat teding cho meilei hon agin mota jiwin muntin gamtina ki phinna na sata an bolovin meilei nupi mera pai bi hon arambai tingo lamkai pa korongan ba khuman NIA case cho government in aka hla ne diwin ki phinna na sata an bolovin arambai tingol hole meitei village volunteer hon meilei ho chena khusung veng sung ho hu do na dinga pana lau hi bovetin mera pai bi hon phungdo vi meilei hon alam kai ho hu dan hi Kukiten zong ichi pi ding wa phata a hi Manipur police on zanima sa olthani simni simpatni chun meilei thingnoi mi KCP PWG ho million amanwin ama ho akon chun M20 pistol khat le magazine khat chule me changchang thum chule demand letter ho le tax receipt ho to gari four wheeler khat to na thau vi Kuki CSO khat World Kukizo Intellectual Council WKZIC hon Lok Sabha a leader of opposition Rahul Gandhi le Indian National Congress President Malik Arjun Kharge lekha na thodwa
Kukite demand bolo separate administration Union Territory with the legislature chungchang thu a Parliament to khom na a chu chi chungchang thu ho apulu na diwangi na bolu cho Manipur State sunga political party hole Meilei ho adia Meitei lipun hon politics bolnan an manguvin Indian National Congress min sidna namang tauvi Meilei ho na seinawa Indian National Congress hole Kukite noi mi hon Lok Sabha election laya aguga la kinuptu na an bol na wangta a chilha piding Kukite thilthum ho Union Territory legislature cho Parliament na podo ding agodo hitaitin Meilei mipi hola chutubang thu ho athe thang naw chunga chun Indian National Congress MP bimol ko examine hilchet na khana na bolin chuchi thu ki sei ho cho adi poitin aphong do e chule World Kukizo Intellectual Council WKZIC hon chuchi memorandum copy khat chi cho Northeast gamkai sunga member of parliament mi phabe pi nawa Meghalaya kona member of parliament MP teni min asudu cho tu chung general election a ana kaido zo talo Tura constituency akona agatha sangma le Shillong Lok Sabha constituency akona Vincent Palazong ana sutha win election a kaido MP atha teni an ponsa alo naw chunga Meilei MP bimol ko examine chuchi memorandum cho ana nui sadin MP koi kaido hamjong hello hon hitobong lekha ho su do uvetin ama pan tot nop nan anein sule lekha thu ki sei ho jong imacha hilo be danin Meilei ho hinga MP bimol ko examine aphong do e thu so oi chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin ni ko pha